Nkansah me ka say me da chero me adwopan me ntan nipa me ka no kore e de chire nipa overtaking na wo ye no sa overtaking no obi e ba set no Kwadwo Nkansah e momo fom emu fom so we ba set no so a movie na mu twa no pictures na eye mazen so wa atade amude ye movie eno no pictures egu social media yi atade na amude movie no eno pictures egu social media nti birthday and as a Ghanaian Ghana man ogoto e data abese ne sabio ni data ni sika abehwe wo sabio channel no ana asa odo koma eye obi so post to a birthday na nipa no akwakohwe obegas na sa ade we de mahu deda Kwadwo Nkansah and then I will start to say which movie ana and then I will start and as a Nigeria for that back scene na ya mutwatwa no and ma Ghana movie industry na gu ye no ade na mo ye no eni kwa so obi enu kwan for so mo ye ade no Kwadwo Nkansah liwin aya ade e wo my Ghana mu a Kwadwo Nkansah nipa dodo na ano emfo aso nipa dodo na ano empe wasem e wo sa ade no ho na me message upon messages a adrepa hene menya no na ese ka me so live and I'm here video ema wontem ba me nu say wi ase sika ayi e de ya ade no ya so be yiska na oboka me adwopan ne me support so oboka mpemfa so so obenya Kwadwo Nkansah tie nsam na ma beka acho ne no abusua edin adwopan ne aka Nkrata Mukinkon aka Fufokin aka be my fa yenum enya fom aka mutwa na omatiem Mr. No Pressure would much pressure by the foul abusua make for a tap send at amount tap 8 when they come as senior person send this guy from on Ghana tap and I'm for them I promo code air in the pine na YouTube channel no Becky TV abusua yenua brand here Kwadwo Nkansah liwin ye movie bia wa turu din say a country called Ghana na sa movie no wakofa Nigeria for obi ti say Rams Noah first no team say Rams Noah movie to wa na aide apai na say Kwadwo Nkansah ene nua ba ko mata esa sam ye de ebai ema me adwopan kwa no mba be fire Kwadwo Nkansah na ero na chi no ena mu say Kwadwo Nkansah agofa Rams Noah mu aide aba Ghana na me adwopan de maka tell say ade aye no me support ade anye no me de meka akere mo na wa hunu say me ntai obi me ntwantro Becky TV so na adwopan TV so Kwadwo Nkansah liwin aya adentia watimi atra Ghana akofa sabio Nigeria actors akukudamfo abo my Ghana mu opaye no wamo obia hunu say odomai de abelande Kwadwo Nkansah we a big mistake me ka sem bia kiro sabi so mo mudi wachi no so bia nim nyansa no be kiro so Kwadwo Nkansah say even though say Rams Noah yi movie no e da chaw omuno mudi Rams Noah achi bai no so be yi movie no e da chawa na say nipa na mudi wachi no ompo yi a ento omo epiapia wo no adantia movie na we Kwadwo Nkansah pictures na wo post no each and every day no Kwadwo Nkansah o limit ho me ka say me da kiro asa afei na wo ba movie industry nim asa afei Kwadwo Nkansah wo ba media no so sa pictures na wo post no Kwadwo Nkansah movie no ebeba bonte no obi ahwe movie no because me adwopan na me tie wo de sabi Nigeria for no buy no ma monitor ma study wo ahunu say wadwene wo fom minni watamo minua no mpo asem ntra meka no kro na mu odin e de akiro no say wadwene na wo fom no ene say Kwadwo Nkansah say wo pese movie na wo turu di a country called Ghana na Ghana for ni bi wo ho a uyo musi nchan wotimi call Nigeria ekofo Nigeria for ni bi e ba ya wo pese sabio nka wo movie no Nigeria for ni bi nya de enhwe Ghana for ni bi enhwe no na wodo omo efri Nigeria baaye no as see am no kase Kwadwo Nkansah ade a wo ye o set so bia no me hu ade a wo ye o set so bia no Ghana for no omo hwe social media is powerful Kwadwo Nkansah menya wo say ate Ghana for no be kase ogofo Nigeria for no ba kwa movie no obi a hwe one way asa me ka cho nei se wanya pictures na wo post Kwadwo Nkansah uba wie no sabi so me twa movie no po e de chewa
Ubatra dem asu. Obeka se Ghana for ayede ayu ba akwama. Obeka se Ghana for for do so movie no. Obeka se sa Ghana for na ya for so ne no. Sa Ghana for no owan for do anya de so movie no Kwadwo Nkansah na e wa mistake. Ramsey no want out there watch Kwadwo Nkansah. E movie na mutwa. Sa vaccine na ya mutwa no. E na ma Ghana movie industry na gu ye no. Ade na mo ye no. Eni kwa so obi enu kwan for so mo ye ade no. Kwadwo Nkansah tie nyansa na meka kiro no. Mentan ade na mo ye no. Eni kwa so obi enu kwan wo for so wo ye sa ade no. Ma ade no meto abonten. Ni ehunu se ade we se no editor eblay. No edit ye. Se we awie obi amu nwie mpo mo de ban na ba abonten. Nti editor no wote ho obeka se na se we kura yi. Kwadwo Nkansah for so me. Se ma Ghana for hunu e ma nipa ehunu ye. Enti memra mo sa ne dai. Na editor no apaba. Kwadwo Nkansah one wo management team no montra ase na mo nyansa emra mutirim. Na mo hunu se sika na mo yie no. Se 1 cedi 2 cedi a mo fa sika no to nchen. Se wo so pedin. Edin na waje no. Se wo pese edin no tra Ghana. Enya broche for egu Ghana o. Ekwa Nigeria, efri Nigeria ye bon pa ya ma se ebe extend akwa bi wofro. Saade na we Kwadwo Nkansah mistake na we no meka no kra da kire because ye Ghana for no uya sa no hey ye ba fo awso yodum ko na ebima ba na be fa yaw and end Kwadwo Nkansah meka kire movie na we no free show na we ye u premier nipa we ba okran take it no o ba chiche bebre take it na do man nipa be no o ba chiche bebre at the end no oboka sabi uskaso na wuyi a ode sa ade no adentina mo pese movie industry no Ghana ejina mo nsu nyansa Nigeria ni bai na wo Kwadwo Nkansah ono abefo Africa Ghana akwa Nigeria obeya sa ne mana moye no Kwadwo Nkansah ska no mre no wanya o amsa wo mre no wanya anasa wo na mo ne Kwadwo Nkansah na wona na utie ko ho na wona na anu anse wo tirim Ghana wona episode din kwa aka dabi say wo so person will take it over. Overtaking is allowed the ya Kwadwo Nkansah and overtaking and a wo ye no me ka say me da kire me adwopan no mentan nipa me ka no kure e de kire nipa overtaking na wo ye no sa overtaking no obi o ba set no Kwadwo Nkansah emomo fom emu fom so we ba o set no so a movie na mu twa no pictures na eye manen so wa pictures na wo twa no a o postu and a country ko Ghana na o ye Jovia na o ye we Kwadwo Nkansah se mu wie mu set no so adwuma na mu kofia na mu se mu different atade na mbaye mu nioma e wo sabi efie ho a e mom on cup of tea eno de obi hu atade kura mu sheye ba esi Kwadwo Nkansah atade amu de ye movie eno no pictures egu social media yi atade na mu de movie no eno pictures egu social media nti bedai and as a Ghanaian Ghana man obeto e data abesa ne sabio ni data ni sika abehwe wo sabio channel no anasa ono koma eye obi so on post to a better than nipa no akwakohwe obegas na sa ade we de mehu deda Kwadwo Nkansah anen na wo start say betwa movie ana anen na wo start anasa hu Nigeria for da ene ta sa hu pro sa no but at the end of the day Kwadwo Nkansah oye Ghana ni me Ghana ni enu tesa meka eye no kora no ede kirew ene o man akofa sabio Nigeria for no ba ye na wo ye no eye watch from ye fa ye wura ye say what you say wo mu hunu say sabio Ghana na da honum o pese hunu say Ghana fa so e de man so u project Ghana e de kire wiase eye me pepa ba Kwadwo Nkansah peno ma peno enye peye ma peno ekọ nanim na me hunu say Kwadwo Nkansah e na aya ate we e wo my Ghana mu o mu di kan no o ma timi anya Kwadwo Nkansah so pese Ghana movie na wo no o pese ejina mu no enyina mu dia sa back scene en na sefo Kwadwo Nkansah mo to ntwene enye eno en abubu ebimu agu form because ade a Ghana ni be hunu no say sa ade we kura mu ye say we na tuam na we dey say no lie we na say lie bi anim ena nya de kura me same time aba abahwe ama eka na boy no obeti
me ka asem da kyerɛw pictures na ye so obi o location so a emo bia post picture biem mun use new strategy na mfa nye mu movie no nyesa Nigeria fo no omo hwɛ mo Kwadwo Nkansah Nigerians no omo hwɛ mo omo kwa omeka ene de mo Ghana omo nka hwe onu kodu Nigeria no afrɛw Kwadwo na say we oye mistake na say we oye mistake waje ni sika ayede awi okɔ wakoduru ho no ene wo baba kyerɛw mistakes no do a wo yeye Kwadwo Nkansah o pre too much e movie we say mu sa movie we no Kwadwo Nkansah a big achievement e de man e kana kwada kyerɛw me adwopan no se nipa ya ade a on Mr D ena me wo do e de ma o my Ghana nto bi ya ade a ese me hwɛ ase na ba abonte se mba beka Kwadwo Nkansah no kra pa na me ka kyerɛw no opa menfa but at the end no killer ebewula show me say den killer ebewula show why nya picture say post na o movie na tonsu Kwadwo Nkansah so why nya picture say post and say short videos na wo ye na movie na wo ye awatro dey say a country called Ghana no ebe tonsu sade we and Nigeria for no aya omo da take lead e Ghana for movie industry no so no Sade we say Nigeria for na ya ade Kwadwo Nkansah sade we omunye omunye sa Nigeria no be fa ko Nigeria on kwakyerɛ Kwadwo Nkansah ni obi ampo nim wo ho nto onye sade no odi sie na wo hwia wa publish wa kwotena ase nto obi ekɔ no e woni tirim sa atade ban e no mo hyeye mpabo ban e no mo hyeye kasa ban no mo kan ye nto obi ekɔ no obi ade odo ayi ni yam ekɔ pa ahwe sabi adnom ko na enya fempo a ebe fe by force because obi enya ho popoye bia ba Kwadwo Nkansah what talk for Rams Noah legend say Nigeria ba abeto a movie awi edi a country called Ghana hwe concert awoye we na matanka maka asem nye serious no we na matanka maka ya oba abonte be di na temu sem nye serious because menua waboka e ka wabo no ese we serious sa jovial lie no ena me post we kira Kwadwo Nkansah waju din dada Rams no one buy e ka utimi no mu pie kwa abonte kwa ya onoma one or two things what I say business way movie no maye mako location mako twa pictures ni bibia no mo de sie atade de movie nyina da social media nti o expect me adwempa ne say atade na mo de movie no movie a me kwa bekas na sa ha kra no Rams no wa ebam Ghana ni bio Rams no wa afi ya no tim hu ya ms na sa ha se no post ye no sa no na mo ye no ena ma Ghana mo ye ade a tim mpushe komonim da ema obi enwu secret ekwaya afa so a odi nya osika se odi sie dia fa sa movie no pictures sa no ma no fa siesie na no ene mo downfall e wo industry nim because ade Ghana fo ni chiri ene se wono wadi kanya ade a wo ye ehun popoye wadi kan hunu ade a wo ye ehun adeketu abi onya interest bia da ka BISO movie kwa men so len kwai na we kwa de den but ade so Kwadwo Nkansah waboka menu nya nim se waboka se sabi omu twa de che okra na my ba ko fi Nigeria buy e make statement say enye sikanti na obaye o but e bia sabi o odo bia o montem ento na ye de e ma obaye but ni nyina no se play na o free no ono ntwa ne sika e fa to take it e fa ma o wona wo to take it e da mana e de aba obeduru Ghana no full amode be ye up and down e o sika ka mbotinam e o sika mona mo mbahu nipa 1 or 2 e o sika hotel ombeda e o sika se wana wasi ufie mpo ena mutimu a e o sika adwane ombedie ansa no mako back to Nigeria no Kwadwo Nkansah eso make sure say we take good ayi ewo mo asoro mako nti we ya wo ye nyina enye sika wa amre na enye sika no na wo de afutu amde ma wo nei mentie na the second coming of adwempan ne ewo movie a watun din a country called Ghana no wo be sumuja kana kwa da tro mpa wasempa me de se wota ko for Nigeria for aba unso wasempa menka bi onso Nigeria for ba menka sa fa ho because me de so wota ko for Nigeria for da ba Kwadwo Nkansah so one time futu America chewi no wa stop it
Sa pictures na location na mo kwa mo post na o movie na ebeto nsuo hwe Ghana fo ansana wono why the edili hunu o man na ofiri mu no enti no want to be a country called Ghana. That means that omo ye cobras. They are all cobras. And you just extra careful. Can't say me that you oh pray. Ewo sabi onipa bi say bia obaje din asna obi obaye say Kwadwo Nkansah ukuta din. Me can't say me that you ukuta din. Pictures am post ni na no. Kwadwo Nkansah edo ba form na ni muntia. Edo ye de ba form o senke ko. Ja pictures no. Sa me ne wa kamko fo mu every Kotoka International Airport na me hunu say maboka mba ba ye sa movie no. After that no Kwadwo Nkansah say we post picture and we post video me private life bia me no mo na mabonten ye but sabi on ta dem apempam abon ka no me post da kopem say me we movie no na ma premier ama obia be tieska ahwe ma prove Ghana for no wrong some ka kira mo say metimi aye de aye mo say my dem aye but we unu ba bia we nam ha post we nam ha picture we nam ha obi no be hwe e be tonsum this of us have to nam dem no that's why am faso dia ene wan ka say own cup of tea me do asia edin adwempan ne aka enkrata mukin kon me ba me de me nokre ka ebeto 2024 we say no ye ntan obia ye ka nokre ye support Ghana for adea ebe happen no me hunu e back door because me grab from ewura so mpia de besi no ma ba be ka na me ko tap send eduma de koma so ya sene munyu so promo code adwempan ne Becky TV YouTube channel no mo subscribe nya de MI na video se de go no ebeje mo sem Another boy enterprise ebe yo POP the edamount na Destiny Roofing and Steel Trusses ebe down so the edamount na open cement papa e the Sudan there data cement Ray Ibrahim mama nkoto cement mi da mfa simu dan na obedia dance edamount pine